Shubor nakaslem jong unongsan hima. Urang ba asnong jong ka golfling uba Michael Heck ha ka arterik urumpang arhajar arpun riu uralit banya kendo ya menteri ketenat yelek kai uba wailat miki shila halor ke jing sa akut ko bat shlei pat shaki yeng sa jong ki brio ha ka por slam habaya kren bekinong tho kubor hadien ke jing kendo bat uba wailat uba Michael Heck ulayat hu bakasnong kala de pha da ka jing tho halor ka jing bam ya chu jong ko bat shlei pat shaki yeng ki sem ha ka por slam ulayat hu bana kapor se kapor kilaya kendu Henry kamshum ladon kata ka jingkit khia na kalyang jong katanat bat menta kasnong kamban se kahap banwan ya kendu ya umintri badai pet bat ha ka je kendu uba wailat ula phun ya chief engineer bat batha bandet jurip no mardor namar ka national games ru kalajan namar lada kamle ei kan long ka jing le ran ya katanat bat ya kasnong kathau hi baro ka we uba Michael ulayat huru bana kalyang kinong song snong kilakren shai balada katanat kamle e ya ka jaka ban pelat ya ka kin khang no sundon ya ka VIP road ulayat huru bakane ka jaka pentut kamshum na tray kamshu menta dakisnem bat kakta shibun ya kinong song snong namar ka kawan sya ki yeng sa hakapor baslap Juman kudu bagi sports minister mendengar lah sistem tamde tinggal ada IJ tho sports department bagi dan kini outlet dengan South Lee ba persiapan ni GN complex tinggal outlet dengan time kebetul South Lee tim yachu terkadang suka kalba nai ka kalba to kam yachu balik umjeng itu mendengar ni ada pun ngila ba float dia ka kisnong golfing ini ngila ba float dalam ba kata ngila sistem tamde ngila kendu kendu tikim kit kia jadi kalau kadang nak yang kisnong nak yang dorpas kisnong golfing tinggi iwan ikut directly ya minister tinggi semua ribin minister juga sport ila kikia ila funi chief engineer mata yang kerki di balai desa inspection itu kerja so kalau ajan datar kini national game mata ketika buram so bertukar road ketika VIP road bi kami bagi VIP kian dan itu baru ila syara kan VIP kian itu kan so flood untuk ke jingera ke department mereka ke department harus ikut ka tha ayu kan gila orang kundu gila ya like kundu chief engineer juga sistem tam tamalong kim kit khiana kundu jadi tak ada nak dia kesno te kinong susno gila kan syadi ke pelada tada kimle hi kan ka outlet ke beri berpelaj ke ujung sini temur itu VIP dot yang bikin berkang lo mention ai ke petition support chief minister ni address chief minister ke mentang ski ni ai yang ya gini ka ya chu hi ke city mangi address pe direct to sports minister marga ni ka longgan concern but sports department kata kani ka flood kini ka jaka ka jongi satai kumut ka JN complex ko flood ti ta ka raw bukan kani ka national games ti ngisim ni kani ka buban pagi yaki kin la kumnu bikila ya ka ban shran mentabakin pelaj ya ka makan floor supo wa kan ngirukan lan naga jing sili joko ya keslong te haga juko por ka JN complex super light naga flood umulong ta bukan ka Allah mentala si asnem tam te ka problem ai ka di perslap ini te mentata kum ka jing terkong kum ka ya bitang na lor ka kani ko umuna po kami achu
te nakalian tungi pat prudi lai du tu nakalian prudi ko bakani kamde shu ka kamram jungi kai bi belle kana la ngali kari bitang to outlet kam ya gumpi te melakni la de prudi di engkel pro prudi la la lo yo la stang ban khu de ma kam ya gum problem kan dia kata kan jadi kene dikata ko ngi pibang iso Europa kadi kata kan dia piru te berkoi ada sini gibri basa tu kan problem dia kata kan ko at least long nakalian to sport department so ma kani ka ni shei chief minister ngi ada thosh ti kan ko ngi external national ngi ada to te nakalian ngi la pha tama so ko poi shei te jadi mentang so wo i minister jong ka sports ila kikia ila funi si direct yong ba lek ban lek kerki badan kam kono dor ma lek kerki tai Pihak pemerintah balas seksi kita ke inspection. yes inspection Menurut pandangan anda? Saya indon lang chief engineer bro indon kan lang bangkasino sing semlai bro indon lang Bahala biji sana. karui biji